Isa ni bula binaka bikem ni na biokani ni sema tikumena ka binanga ni kua singa mo ni titiko na ikaono ni singa ni bula Disemba na bula inunga leilai. Binaka bakalebu bikem ni na rongoda na kadi molu mongo ni sema mena ka binanga ni kua and singa ni kua do dana tiko baka kandavu mbeka na motivational Monday. Maro taka bakalebu ni rona bulang romei vitala noa ni kua o Professor Katerina Tewa mena Australian National University ni kua na keni karua do tale na ngone marama ele weekend da sakili kwa na butu rarani lana sere kena biba kamaro taki na nungu marama na tao netli rai kanroka na ngono ngome sana bakambula saramanto bua ni bulu binaka netli binaka vale na ngole meni kua mendar me vitala noa Very binaka o kem. Sabi binaka valevu au rokon to kai di kua o klani o kem ni roka karakaroto ko mitai. Binaka valevu netli me tek butak mandangan ndor bitalo sema cuma me ni kua. Oyau sam chuka ningo mai vale nunggu flat nunggu i Nandera. Sabi wala betulan rakin di kua mai Nandera. Mirip chuka na langi tumba. Kau chuka na uda. Binaka. Ibe kata toka beketo i Hawaii ko sa lutu chuka na snow. Bikim do mai Nandera. Ngo na snow lutu sar chungo mai Namara itai levu. Snow ngai Namara. Binaka vale uneta da neton ruka mena biasa vitu na snow ngai lutu mena Namara. Binaka levu. Binaka vale uneta isa. Bete ko butak mandangan ndor vital na nikua. Kera mandangan yo madal teke mni manta weekend na no mukoro no mukornivasu kena bono susumikina ke bakara. Iya ndo bulu binaka maram naita na rangu netli raikan roka au ngoneleo ni matemi bere na mara taileo nunggu kornivasu sawan naita siri. Sandina. O ni susmibe maram naita na polo ni susmikina no muse tumbo take mai. Oyau sudu mai Australia. Yo susu mai mai Lautoka i Nabutu. Mai primary school i Suva i Veuto. Kelas 2 kena kelas 8 i Veuto. Oyau susu be nunggu nei. Keva kau na aundo kadibiko na nana. Keva kau na talno takasona talno niku au na dabutu chiko na se nana. Oyau talno taki nunggu nei niko susunyau. Yang gile secondary school kinai Suva Grammar School. Nunggu cio ni ambaki Suva Grammar School na ambaki Rua Sewa Diwa 2009. Sandina. Isso Suva Grammar yani namu buli chuk mai Suva Grammar kina namu buli mai beu tambo tundo na namu tatandra na namu daka klani sendangone bango dan dokai. Au diva meu buka na wanga buka se un diva meu buni wai se meu nasi. Botundo na daka baya do tanratu. Iyo ando via muri nunggu talevu kwa loya. Nungu nando ready ko dorong at na talon no balat no baka do nyutaka mi loya talinga bakai nungu talevu. Sandina. Sagai baka tabu na nomu tubo ni buli. Ongai topole mo baka muria na kau tatanda taka. Iyo au babinaka taka na nunggu talevu na nondrau besusu sama ni ada besar na
nunggu ngantri nunggu tanra mi uloya iyo na yang pakin ko sa loya telinga uloya chikon dona lo so may nang sorry So, wow, totoka reda ya. Ken bale, dona ka bi bang gitu kina maramanita, kaya kay datan rain dona ka, menda bina kata menda doba, rao, sedam, reda ya, o reda no mutalevu, o ngai bina kata mo ba murmuri ko, nangonango, o sa loy sartunga, totoka din. Sareda, binaka baka lebu na bi baka alkang kataki, bikin mamina barong chuka ni kuah, wasi bikin tentang ngonelew, bira ngonelew ratumbu tak cukup mai, bira ngonelew lako tak cukup mai, na reda cukup kenta mendai baritak, baritak is role models, kenta tu serangan ko tu sana baritak bira, lagi tumbu tak cukup minggu, sana bang murumuri, sana rema kemudian itu ni reda talew, yang ko, nangone sarna redi ne, nangone sarna redi Dr. T, sera redi Professor Katerina tewa o kenta ko endai bakritak beiran na ngone ratumbu tak cuma iya bakata pemanda nio sa loy cikungo o ngikila nio ni dolang sere o nangona ta busati ku redi kina na no busa talita kana lang sere iya benar Dr. T o ya sa au tika bulan ser may nangona se primary school kina au rambut au murid cuko nunggu ratu nunggu tutu ratu inoke kina nunggu bumbu rona nunggu grandparents ya rondo langser cuko valebu au mata ini nunggu langser miu kila lebu ya wana langser ibiti na nunggu entataka na Mike Show inambaki 2010 yana ngunambia kausa tiku bukila le bukina men na unongo ause sa 11 years toka na nunggu langser chungo ibiti au tiku bu batiki na Woody Queen lai sebuah kor my Holiday Inn nambaki 2011 ongi lei langser au backup singer be na Woody King seredi wow, Reva. Sa cukup mikir na nomu tatan, mo mundo lang ser. Wow, Reva santin na pinakabali bu neta na yalo ni nomu sesang, mulai kilang ser. Na tama de baong giti ko neta netli mola ko mulai backup singa be nanto bunde queen. Mungkin aku talanga be nanto bunde king be ser. Tapi bang gitiko, may nanomulang serve na Mike tapi natanya, Mike Show, mo sanggay teka bu mo sanggay lapaya di mo libibu ke beresto. Iyo, au bambu na maramana tinangu kwendo wakame entatakia ule na competition. Dona competition ya au entataka may na Kaila Star Search. O kwendo tukuna, ko mo lang serike. Nangunaw se langser chuko na Mike Show o kwendo vanget yao meu langser meu tapo for me to be confident abambo ta kebaka sini encourage ta kiao se vanget yao au beka na sini langser na Mike Show ko talanga ko ya biposta kita kana no langser batiki antilaisa bulakoro iya na maram natin ang kwendo encourage taki o meu langser valeu Sa Redan kung do ni bari tek binaka netly very good example for parents ni sa rareda na tumbo kena matanga as parents when you see the quality di donongone ke kasadare chuno ngono do langser sa ngono don roin sa ngono don gito menda bi bongit sedaba tapi no murai net kina netly iyo au marutaka ni ko ya chiko ya sangu nangunau se introduce takina mana langa seribiti
quando vina kacau me ulang ser batike na mata sere iralangata na ser makawa. Lebuna mata ser ira ngiri ciao sengiri na namba ni nungunai kere chico me leva lang ser batike ruto. Yo ko satu kuncunga biao yo ko lang ser nga batike na ulaisa ke ser sereve. Buli da keda na ser makawa. Na ser makawa ko na ser rongo binaka. Reva, totoka saranga ya na dava na non rai o sersereva ki leisa ula kor na ni revi ko nyo o ngone sarvirau o ngai talita kana langa servat kirau. Iyo, avambo to ser-ser mantangan yundo quando torangya. Okay, kito na lang ser na bunonggo iko bako tamay na numu seri ko bialangata nunguna sondo bako tiani beko na nungu set list. Quando kinda dala tale na wana lista ondo bako tiani beko ya. Beletongo sona ser makao saranga. Quando bango ilawa. Ibu satu buli tamay na ser kitango. Go sando buli tango na may wana nunggu bumbu nunggu tutu sona sere makao. Yana buno terusre bindo talita kami ulang servat kiko ambeleta ko kilana ser makao ko ndo ndo langata au kila talenga. Sa toto kasaranga. Lamanda na Right. Lamanda no bibal kan kata kibira na ngone ra tumbu tak chumingo. Claire talita kana langa sere. Like how to encourage them to still go back to some of the old songs, the old classics. Mera buli da tali chunga, mera ni just to supplement, so na serbo dapat mo advice vera. Iyo, ena dona kandrendre menda kerir se menda encourage te kir na ngone ngo mera rongo da sona ser makawa mira mataunga mera rongo da sona ser ko kila come karkara bisa se irvia dani si servia yo au wambo to sona kavango binakanga mesa tumbunga na ngone misara kalanda na ngone mersa pleita kasar sa mera bauge chira me rongo da sona ser makawa ir mandanga na lubiangu tolu chibna lubiangu ando pa pleita ka sona ser makawa mera kila mera tumbu kina mera tumbu wana mera matau wana ndalingan mera rongo da sona ser makawa bango sona chord progressions sona actions sona chords iko semberni rongo da wana ser ko ndo pleita ngungo nangungo endo tani kena rongo ndo tani kena components ni music No saranga toto kasarga bina bali buna biba ungeti na ulutangan gore biki memene tumbu me ungeti renangon ko ngani sa ronga tunga na serbo mera kotal nga meso na ser makao meroni be waki bina ka me rambai lebu na non rakila na be komplet na ser bina nakapakilib sara neta na nomuase may na ulutangan gore ya don sana lako sara be na ulutangan go ni tapi muka na copyright kono buni non daru may bitalano na sigani ko yes ber man dur lako be na copyright baka man na COVID-19 ko lako chungo taray buru-buru tiko taray kimdo talaga may biti nadabo ada kabe na mulanga sere chiko mo tomana chunga na mulanga sere jina ni tobi buru-buru tu se biti na songombutu se na lockdown ni COVID-19 nadabo ada kabe na me tomana chunga kina mulanga sere nita ya benar kena taruh ai Dr. T semberni na COVID bo Oya utore chuko dua tuluvan kontraki milang seri. Mai ve sona hotel lele bungo isuba. Hotel ngano hotel mai Pacific Harbor. Iyo ni saya bangona na lockdown ni COVID-19 suspend kan kontrak kikede wana aula ko rumah le unandendre bala pe na sul breadwinner pana no matu bale am single mom
Nunggu source of income sarangan alang sere. Iyo nangun sa yakin na lockdown au sa wawachi ko March, April, May sa orani lakuli bingo na matirrango na COVID. Iyo au toki I moved out of my flat. Au toki mana nunggu flat may tadirua au toki na koro. Au sa lechi ko may na koro. Mana nunggu koro I namara. Yang na kau marota kai misa leangana raka leangana matinitu leangana kakede au marota kani echuko nungu koro au le chuko kino sa nakana norto ulir to nangone dem sara ongi sa $30 chuko balai lengo na sona kontrak lalai au martaka au wabina takana waka vinaka takana kalau na nungu talendi so le chiku biang na talendi vinaka nerau kina nungu bula rau kina labo sendiri saranga wada virto nangone ertonto talitaka di tonto review ko di lang sir iyo ando ko cirto ertona tolu china lubengu nungu lumato ko yambaki vitu ando ngai lang sere GPH holiday in irto sa kilaba bina kirto na staff irto na management au sa keve ngone tu iyo so nangu ndo tu mandaga na nungu ngone wana prem dona lingangu bili prem chuko dona linga tara chuko na mic nyo lang sere iyo au bukete le butu au sando me do tu kunai wana nito music industry and entertainment business the show must go on sandira saranga wow that's so encouraging tereu saranga nungurong do mitala nungure especially as mothers nio tinani ngone mo kotir to chukana ngone au clan Indonesia na erto na marota kana ngone erto reviko as a good example morto revi sena ni tona langa ser chico kotiketo chico dona bari tek bina kaya bibal ganga tek birana maramar barong chico minikua netli me kuni dona ulumbale no excuses do madon pa madal tikina so me kakuni dona no ulumbale so no excuse lako chico na bili prem lako chico na langa ser au sa don dina na bari tek bina kaya netli yo siakan yo no dampak muka siakan isukai muri never give up iyo buni wai tu sona tamba au lang ser chico au keve ngoni chico talangan do tamba au breastfeed tagi na nunggu katuling ngoni bulo lagu chunga na breastfeed lagu ngana lang ser do na maram gi tamba kiau gi sentak ngono mai viau na nunggu reda na tambe au sini reda kila me bakan meu au sama tau tu viau na kau ngone na keve ngone lang sere sa warte kia na lomu na numba kasama ko talita kana ka so you very passionate about your singing career totok binaka bakal lele berapa binaka cumingo lem saranga na marama binaka bakal lele berapa binaka cukumai they very inspired by your story monono muchuko netly na bitano saranga ni kuwa that's why it's called the Motivational Monday Motivational Monday your story will inspire kaya ka to inspire one person that's a huge contribution of this program with this program I do this for love, I do this out of passion, but if we can impact our community, if we can impact one young person, or whether it's a young man or young boy, young girl, marama stay home mom, one another, that's it, that's the way to go to talk about koti. Dalam sarang nanti sarang ini kau dah ulut tangan di copyright. So
O bina kata mo ba madal takamanda bir na barong chukumay bat kiyaw. Why is this topic of copyright is so important to you? Na tama de bimbi kini beiko kabaka bu na mindar me bitan lutu kini konita. Binaka naguna very bimbi chuko na ulutangan go na copyright. Balata na copyright go dona solia weekend na ndo wala sere o ya ndo maramneta wala sere talenga. Sere babalangi. Iya na copyright go dona dondonu na dondonu chiku weekend na ndo wala sere na dondonu me protecta kana nonda raka sena ser ndambulia sena ndanistaka sendona idea maina wasang na intellectual property na intellectual property ya do ngana kai ko sa mbulia wana numu wakasama ya na intellectual property na copyright ya wakame nanumu wana wasango your right as an owner of intellectual property Numundondon, you're right, numundondon. Kami da balata na copyright go solia be kenda nga nando vola sere sendo mbulia na intellectual property me protecta kana nonda raka nonda sere se poem sendona danisi sendona virtu na do rakan roi ni kanivale me protecta kana idea ya na huna bimbi chuko be yau belata yau ndo bola sere na bimbi talenga be rakeda na do bola sere o se chau ke wakai rongo saksakana nunggu wakamal Saya don binakasaranga. I think that's really, really important. Netly, so there are two things we're talking about here. Matai, intellectual property. Naka ombulia. Baka tukun chukumea ombulia na sere, se ombulia na serikali, se ombulia ndo na meke, se ombulia ndo na design. Se nroini, nroini. Okay, nroini tak ngoso na ngo kami kusikin reda ngo na nroini takungwe. So those are all the creation. So that's the intellectual property. Na copyright is to protect that. Don't be kaya? Iya, don't be naka. Right. Okay. Yeah. Tormando na kene baritaki, iko savolando na sere. Serba balani se serba ngababiti whichever one. So you are a songwriter. How would you moreda na copyright ni kena tango maki na serea na ngoni salada memory me tango maki na serea keva kai ko bena kata me tango maki na nomu sere sana nomu serikali me tango maka wana copyright na lawango endondo nama taini kamo da kaba mo vola na wakasama ya iko me ko tamai na no mo wakasama mo vola bando na tikini pepa na ngona iko ko tamai na bando mo wakasama sambito bando na pepa automatically na seria na serikalia is protected under copyright iko sindraw me wakasama tak ngando na sere mo kuni record tak se mo kuni vola kaya bakai ko bina kata me tango maka na nomu sere sana nomu serikali sana nomu roini wana copyright iko ndono mo bito wana dona tikini pepa i viti chuko na FIPRA Fiji Performing Rights Association nangona iko sa record takan dona tikini pepa na original serea iko kota we FIPRA irto nagi register taka wana nondo to office. Right. Chico talenga sona website
Virtu nandondro ini, sirtu nando vitamba. Irtu rani upload ta kawana website ya, na website ya nagi register ta kana nonra ndro ini. Ia na sere iviti, iko vola warando na cikini pepa, na kiana ode vola, ya waka iko vola iko modambita na yaramu wana pepa, iko nagi fill out takan dona form, dona dona form. Me register takan na museria IFIPRA. Okay. Sandina. Rambutan Iya. Niko kote berto na FIPRA, somi na no muli valevena me dur berto? Warai. Warai somi, okay. Pre-registration. Right. Okay. Iko iliu, iko mo register iliu mo member. Yeah. Iko register iliu mo member. Okay. Na serke iko sanagi register wana FIPRA e ora ni somi. Iya mo member mo wambuta ni rosanga hulu nandola mo member ni FIPRA. Nakatalang na annual membership iko mo suma na annual membership. Iya wambuta ni rendo musukali ni nga may na royalties. Sandina reda ke membal mo vale fomu mo lewe ni songo na FIPRA kona FIPRA ngo saranga bikem dona do lang ser kem dona bola ser don beka ya Iyo bola ser wow bola ser Sandina so saranga chiku na mundo annual membership saranga musu kame na biamba ke mena royalties do rawatamai vena no mundo ser kwa boleya iyo Sandina iyo ya beira na bekila na buno chukina na FIPRA lele bunando nilang share sendo bola share erkila na buno to chukina share talanga di lalako online di chukuna to website iyo ira daw ni wangara wana Google membiu nga na Fiji Performing Rights Association nono to walni rakada kay 66 McGregor Road talanga na nono to Facebook wat kina nono to website. Okay. Reda to kasaranga utali taka nita no mutuko na mingko bleta na ni rame vitala no ke sirsirevi da buta sarchinga ko na FIPRA bat kina bimbi ni nonra bakale form se mer register takina nonra sere o irnandoni bola sere dar kambimbi saranga ya iya cikorto nandoni bola sere makadava karangela ko no irnandoni do langa sere era sini bola na sere ia era langata na sere era kabada na biwekania maybe ko langa sere ko langata na sere bola talentua era kabada na biwekania nita na idana nga babala ngia me kava takandona sere iko langata dona sere sini no muna sere dona sere ni do tale na do bola sere iya na kambaleta na irnando kabatakana sere kevaka iko langa sere chikondona vanonge iko somi kevaka o langa sere Holiday Inn au somi chiko oyau ndono me wale wena ndona form do tale na form FIPRA kevaka au langata chiko sona sere ni irnando bola sere viti irna Fijian local songwriters awan dono me submit takana sere au langata nambongia yo wako te ani ve FIPRA o FIPRA nangi irto nangi taka na kena royalties maikia awambo tale bunando langa sere ibiti irsenga ni taka na kango yo ya talanga nguna utik lang serkina senga saranga ni raka ya kevaka kenda sini volana serengo mendangi solia ve FIPRA me tukuna ve FIPRA ngona sere vaviti a serke de olanga tenikwa ena sini so mina royalties wana serea wakai ko you are depriving the original artist of royalties kevaka ko sini submita kana na list ya
So maina tolu nau ya ke vakau langata tini na sere vaviti awan tondonu meu. Vola kota na listi ai fipra nagi vaka taka na kena royalties mai kia. Kia vaka iko langata tondona kava iko ngai warai ni somi iko dakava lang ser tungai vale singinding tungai vale ya sini bimbi. Endo vina kacinga kia pakai ko lang ser dona valikana sen dona hotel ai ko somi chiko iko langati chiko na sere sini nom yana kena ngon sale mo muria walau ya pambuta vida batana bakingo sini do kame resimi tora bimbi chiko bimbi o ke mami na do langa kava kenta vai lagu chiko maina original songs belonging to other writers. Dina, wow. Thank you. That's actually a very good point. Ken balambale en dondo me chiko en dona bebe kani bimbi bekem ni nandoni lang ser ke ir nando bola ser but ken non robiki live just to even acknowledge them or even for them to know pa lang ato chiko na serengo ke kamer to bitar berto na fipra sando na bibu kelebu ya na royalty. Sandina totoka dotal na taro baka na sere kwento ulangan na recho berto na VTFM na Mbula FM na Birecho ya nakabata ba ya na go orang to mai be irto na directors mai fipra awuli ngo mai anti license sur serebi chikom dona software saulewu na software go saulewu sini chukumandanga go iviti ira di baka chukuna software go mai APRA Speech Performing Rights Association itu we are under APRA. Na royalties ni Richo itu kondona kami na database link chuko na database go mai na database mai FIPRA mai APRA osota ndo daka chuko na log na ngona kere ndo play ndo na sere ndo chuko na kana log ni sere na log ndo connect sarvando na software ngo mai APRA irto ngendo bako tamay na kena report be FIPRA edak chubaya di na gelak me be FIPRA ya o FIPRA sanangay ida bakay doda ka na kena wasi-wasi is mina report ya okay, get it. Doda ka be ambaki? Is it done annually? Is it nakabada? I believe royalties be ambaki. And then, sekian balik. Nada mo na royalties dona kali bungo na royalties wana nomu labo ikorawata mai na nomu bulia se plita kina sere iranga era vola sere original composers irna tarana royalties go royalties avang boton fiprando sumira keda na members ni fipra ve ambaki ya daktalanga na bulango na 11th of December may na FTA hall na kena AGM. Okay. So AGM. May birak kina bibasta kita. So every year, meron may kinoir ng double series. Totoo kasaranga. So everything is transparent and above board. Meron kilakir kita sigurto na song ni Fipra kirto. Meron do complaint ka na kila na royalties nango batira orang ni muria na kena channel dono Right. So rando post sa Facebook, so rando talo nga panonora group lalay. Ya na kena channel dono iram yang kay may mer atenta kana AGM ni Fipra. Right. Na wadar chiko na FTA hall on the 11th of December.
11th of December. Oh, okay. Kimalpal matang minggo. Paroi minggo. Oh, okay. Asar nga doon na bisureti raramba ya. Netlie bir nando member ni FIPRA ni ngolea ni nasig paroi minggo. And nakati ko na AGM, Annual General Meeting ni FIPRA. Kaya bakati ko sa nanong ni Taro. So, siya ni matatabi ka bir doon ka. Asar ba nga na kaya na banua merla ki taro kina ngero ni sumkina no na taro totok ba ko chi dotal na taro ngandre mo na taro ngabi kemninita journalist me bena bakasama ni copyright bakataba na software piracy ukla ning dotal nga na ultang obia waseni ku so dor sabitan tak me na copyright dor sabitan tak me na royalty bakataba na software piracy doma danum ba madal vinaka Dr. T na software piracy ang gondo na vosa do da buti balevu nangona iko sa wangataka ndona content dona series dona serikali dona tamba sendroini iko wangataka na serengo iko sangani kere ava vinaka vena mai vena tokeni sere iko roni wailau talenga mai na sere ongo na software sangi ko nga mai na wasango na software baleta levuna content chuko wana internet wana social media na piracy dona wasan do bang taki mai na vida na ya basta dona bala ngona bala busa bang taki chungo na wasan ko na piracy iyo nisa lebu sa bang taki chungo na internet na piracy ya chuko wana internet wana cyberspace so ya kya bakai ko download takai ko woli takai ko bang taka dona sere sendona tamba sendona androini sini chugo biko nandondonu mo wangtaka iko komita baka mendona it's a crime piracy is a crime ando dakalai vale vui maramnita ando tukuna vango oya umandanga oya sa I'm guilty of this crime lebu nanguna au sando dakaba chugo nakango nanguna ngau sa kila na kavala na kae na how do I say this au sa kila na kena bimbi ni rakava Kongo na software piracy au nge kinda au nge gosar nga na huna irna dolang sere irsidi rani bailau wana non ratu sere baleta ngona na kango baleta ngona na software piracy go au bambo tai Dr. T semberni on my na internet na social media na piracy go era kachunga au bambo tani do telenga na kisi komsol beka dona kisi ni komsol ira nando pirate na yalo na CDs DVDs iko bakasama taka bakasama taka do bulte ke vale bena visto i tauni komita do li bole pa ya $1 nango iyo na copy taki CD na volita chuko na CD they are selling pirated copies right iyo semberni bakame kabo mai vi lebuna ndolang sere nangase na kango na software piracy awambo tao ser vila sebula koro sai moni buat telebu all the artists irando bolita kana CD ira waila bo mai na non CD na non bolita kana CD ngo awambo tao ser ko tukuna ko wasia mai via dona lavo levu ko atora mai na non bolita kana na CD
Iyo ni sa laku maengo na internet, na social media, wakai it has created an increase in piracy. Balata ka raw na download nga ba na ka, email ta ka nga bango, upload ta ka yung kya, ka raw sar nga mo ko na ka ba na kaango na software piracy. Nangono saranga ni sa balata na CD sa phase out, kito siniwang ta chungo na CD. Kito woli ser chungo may na website. Kenda sarayale alo chungo na Netflix, na USB na so. Kenda sini wang ta chungo na CD. Yo au bambota ni nangona sa phase out kina na CD ya saranga nangona we stopped making money. Kenda sini wailavo may na nonda sere. So sa kamu semua seranga nintarai da neta na ngona balabu ni bola sere na ngona balabu ni langa sere me kima mi kalau ngatu tu na barang o kemu na bola gasa sing tu na kala ko bi kemu siapa mbak kendaro ni ka iyo samu semua seranga o Nangona to sere biro to tawas ta tu na to tanga may na wali ta kiser na wali ta CD na tua ibon levo tua na western. Wow. Isa. Kan balen na bitala nongo this kind of platforms na kan bimbingon awareness. Yes, sa tapos muray. So that we know what to do and what not to do. Iyo, au do levo nango nando taka vanango live ando topole meu tavango meu talanota kana kango na software piracy. But misa vakachiko wawa soma na kango na software piracy waka misa normal tal tu weekend menda komita kana software piracy go ni sa vaka no live ando gindo na tambu chiko na kango tambu oni tu kuna ni na comment chiko mai tambu Dona pakasama ko may wana wala tambo ando wanga taga chiko. My people suffer because of the lack of knowledge. Right. My people suffer because of the lack of knowledge. Knowledge is power. Kaya wakanda kila irna daw lang sere irna daw bola sere. Kaya wakaira kila na kaya nambindi ni ulutangan go na copyright. Irtalenga irna volta ka wakayaw. Nabuna era sini torban bimbi cuk na ulutangan go balata nira sinkila na kena bimbi. How important it is for us artists to know menda kila na kena connection na software piracy what kena copyright. How are they connected? Sandin ken paling ko neta I mean, from that time, sendo ban tak balik na CD, erto tua, erto sir erto tua, lay sa bulokor, rawata menela na non tua, bat kena bulbul taki. Na kena sa mayado na beso ungo, sanggay daban to sa nakabot chungko na do lang sir, kena bola sir na ngonongo, mundo rawat chicken na mundo umbula. Pero ni ba madalang mantikya? May kima bulikin o kima minando barrong. Mista misanda sini wanga taga chungo na CD na serkeve it's in digital form digital content it's in a digital content na file ngono na digital file kanda wako tawa vendo na website ngo irna aggregator ngo totale na vosa dendre toka irna aggregator ngo irtundo volita kana serve na toale levu iTunes, Amazon Music. Irnando wanga taka chiko na Apple telefoni na Apple. Irna volie non resere may wana Apple Music. Irto na wanga taka chiko na telefoni irna Android, Samsung, Alcatel, via Huawei, ya na Android. Ira volie chiko non resere, se voli taka non resere wana Amazon Music. Io au wambauta ni sini sangani levuna artis tira volita kanon reserva wana iTunes kena Amazon Music balataendre
Kandendre toka ya mantanga au kilana tamba computer na rapaso iyo au endrende chungavi au meu bolita kana serse meu upload taka wada na kena ngoni sala na kena raka esa ambo raka lebu saranga kenda vitinda sini na kilaka me raka wada na kango dotele na kai e vandre taka chiko na nonda voli taka na serva na stole lebu bango na Apple batik iTunes batik and Amazon and then reba na dona requirement na visa card na visa debit card account me chiko veiko ke vakai ko via voli taka na numusere wana iTunes and Apple ko talanga me chiko veiko na skill ni kila ni computer ni internet mo da kaba na kango ya vambuta ya na huna lebuna daulanga ser sana mata ser irasinira ni boli taka non reser wana stole lebungo go sini boli taki na CD go iko so mga bana no mu bank account iko me chikubi ko na visa debit card yando na requirement iko mo ba account iko monge register vendo na aggregator ngona nge woli takana no serve na ve store lelevu kede mai valani sandor tamani bulile kaka vai tamer tamani kaka levu iviti avambo te levu na mata serando woli takachiko non resere wena rona store ngona exotic wateke prosira Iran nandor sarap na no live Iran kila ni lewu na kambale to rona stongo ando seseva kachiko ya ona sini wasia wana live ngo iyo mbele tau ndo na tamata ndo wala takana kando ndonu ni usando reva ni sa wakame Iran do endo lawa kitaki Iran nanda ulang ser ke poka Iran le volita kana resere wana rona stongo au vambo tani na tundo na ngona ndondonu ndo na ngona vinaka mionangi wasea na veka ngo balete rona stole levungo iviti so bonita dodi na kabina kan ndoro me vital ni ko balete bidana kaukai kene matai o kemni chukubi kemni na kilaba kalawa bat kene karua kemni seranga ni tau ni sanaroni o mata tekira na boni ni mata sere ke rando bola sere era sinro ni rat kun bek men roman so na tumbek ngabe ira na rere tu o kila ni dondi ni tabile bo me kabana kabini ko neta mo mai ngusunra na doni lang sere ke na doni bola sere na bimbi ni kena rokobi na non copyright na kambimbi seranga ya na intellectual property bata ke na non copyright me ro chuko bat me tango maki na non kila ka tango maki na sere tango maki na rongo ni to monra na bika ke baya wow sa chiko tal na parisigo that's another level do tal na taro la chuko mingo da me na nung kasama membalitir na remix iyo ngondo na ulutanga okay na remix ngo awa tukuna iliu baleta na software piracy sena ndo tale na vosa ngo na copyright infringement na copyright yana no mundo no valawa mo tango maka na numu sere sana numu na vika ko mbulia bana numu baka sama ke baka ke dua wangata kana numu daka era senga ni kerea wakabina kabe kemni ira kotanga mainan musere ira download takiliu yando mandangana kena rala kya na parsi software parsi na kena karua ira wangata ka ira veso takana no musere ira ngai senga ni solia mainan dondo maybe ira nandolang sere that in itself is piracy. It's a copyright violation. You are violating the original composer's
copyright. Copyright is a right. Yan andondo no e solive yau, solive ira nando bola sere. Kaya kai kondo nando remix, au sa tuko na, au sa wase au chindo na nugu live ngo. Na live ngo, au dakaba na 2017 or 2018. Au kila ni leo na tamata irando sese vakia mai na live ngo. Ya au sa mbite chunga wana internet mera rauni reva mera huli nando naka baleta na remix wana nugu live feed ngo. Kaya kai ko koto mai ndo na sere e warani nomu ikonge vei sautaka so na remix ra rongo vinaka e sora rongo da. Kaya kai ko wanga takandona vaka e senga ni nomu ikonge vei sautaka ikonge vaka banga eu vaka ngai nomu na sere ikonge vaka banga na kai ko via vakava. That is a copyright violation. That is a copyright infringement. Iko rauni research takavana YouTube. Chikondo na wasangona official remix. Official remix. Abombo tani lebu na sere ni Whitney Houston. Dona lang sere. Babalangi. She's very famous. Marama kila lebu toka. Ni nangono ko sa lenga na marama ko sa mate. Ia lebu na sere makao sa remix taki chikongo. Kaya kai ko ni search takavana YouTube ya chukuna wasangona official remix. Sember ni ko via download takando na sere se whatsapp no mu friend se play take keka iko mo kerea mai vi ko nona na sere me solia na kana dondono mo iko wanga takana na sere. Abombo tani leunata mata ne ana mata ini video era sarava mbaletia on mbaleta ngona na remix ngona go sini varita kan dona rere vinaka sen dona rere mangosa from my side ya abombo tau wang taka sona wosa e saksaka ia au semberenga ni dilita kana video ya mbaleta abombo tani ni na tabango as an example, as a lesson, meravulida. Meravulkina. Iya, meravulikina. Mana video ya. Iya, yang belasan. Yang apa antara yang menengah enda sini enda dulu nindo tukuna weekend ninda takabu chukun dona kairala ya tamu chukongo dundu saramai iko sini via rongo na wuni nungudundru iko sini via wulida na kambeleta na copyright na parsi iko dundru ngani sa tukuna weekend ni ko sa takabu chukun dona kairala you are committing a crime software piracy. Santin do mandanga na wulile bungo weekend ukla ni baka na kau tukun chukume anita lele weekend mingo kime buli kerikina so ngono kime download ta tu sana share seg mandanga ni chukume kena nando mandanga na kerker kono mutukuno meya first you have to ask or request misala ko mandana kerker sangai raw niyo ongai rakaba na kau binakata mo rakaba chukutal na other steps that you need to follow matay mandanga is for request sandina na bosong na authorize kaya bakay sa authorize mo bang taka na levo ver na chiko ver na TikTok accounts, na Facebook accounts, na YouTube channel, na content kaya reiram dito 102 channel, 102 page unauthorized content kaya mana matay ni video kina ocho ni video kaya unauthorized content. Ira wanga taka chiko na sona content ira sini authorized ta kinera wanga taka sinera upload taka. Inanguna ni kendo nyundo tukuna ni na authorized content de tambungo iko sindondo me upload takango se me share takango se me remix takango valete sini ngo sinindo na ulutangan do talno taki vale bue ira na kulera sinkila ira
May bayan nonra dundru non ratundru. Iya kembali balik sa kabango na vital no bango sa ronin da buli kina then natapman na nomu bakatutu. So what are some of the steps that you can suggest? Matay nga bikim nga the community members bikim na barong na bikim na kawa. Iya chikotal dotal na kaya da ronin kana lawa ni matentu me bakukota ke, but that's another conversation. But let's start small, Let's start small. Bikin ni na parang chukumay, kero sa vital no ke maramanita netly, blato ko don tamani ulutang abay tamera, and we cannot cover everything in one sitting. Au sa mani nanumuchi ko nongo, if this can be like on a series, mendo na copyright talano part 2, na mera da cabo na songwriters, kene katolu, na mera da cabo na daulang sele, kene kava ronin do talent na session on how to upload on YouTube. Na kena volta kena series view na kena digital file. What are the steps to upload onto one of the aggregators? Men do na online account. So it's a lot of training. Na davman sa takaba chiko FIPRA, or is there a body in Fiji that is doing some training for you? Who is accountable for this, Neta? Thank you, Vinakai. Dr. T, baleta ngondo na ulutanga. I'm very passionate about my music. I'm a single mom. I'm a sole breadwinner for my family. Na nungu lavo nungu na au kutu chukumai wana nungu langa seri. Endi na new lawyer chukanungu nungu. Ya lewu nata matera sinikila ni na lavo andora wata mai na langa sere ya kali ke mai na lavo andora wata mai na office na numutaro ya where do you get your training, or who is helping you sang sarangan nindua na vekau kila bala na copyright ando tukuna vana nungu live feed au sini vuli tana kango ina law school au sini vuli da my USP Google nungu best friend o ya wat ke Google ke ra wasar tungango ke pakau au vina katun au meu kilando na ka se research takan na ka au Google taka lebuna do tukuna ngo ko vuli da my law school senga lebuna kau kila nangunongo au sini kila tu ya sember ni kila tu beta bata ne ambak sa sauci au via wuli chunga au sini kila kedenaka leunaka au sember ni kila but ando wangeti ranando sarabia ranando follow kiau gai mai the wuli wata. Let's learn together. FIPRA entona organization kalalai nga dina kila kiandaroni bita kana lawa na matini tu naka ya avombota ni kevaka kianda bina kata na bisau kianda metik vu weekenda mekuni dusi chiko ngo mbale beka ya kevaka anda bina kata me yatan dina na bisau kenda me teku weekenda ya wisa taki kenda do tala na kau bia wasiai Dr. T baleta na aggregators na aggregators go na channel mo muria mo bolita kana mo serva na YouTube na iTunes kena Amazon Music do na daga lewun. Ya, maina vida batanya baki au daka awareness chukungo balata na ulutango na copyright na wulta ki sereviti au marota kani ni keto ya ki so bertunanungu taka bata keto sambuli andona business dona kambani na ranango na serenade and wakana iTunes, wakana Amazon Music, iyo EVT. Me wa rao taka
voli taka no musere wana sernit baleta na dona taka levu ke bakai ko mo voli taka no musere wana iTunes ken Amazon iko ngandre batalenga na debit account debit and visa card ke bakai ko via voli ser mai wana iTunes and Amazon ia through Cernit ke bakai ko banga taka na Cernit o iko roni voli taka na no musere wana Cernit ira talengana via voliana sere ira sidinganda wana mo mera tubir na visa card ira na somanga mai bena nonra M-Pesa funds on their phone so na vuna kitu mbule na kambani wana Cernit me waroro taka vei matai ira na do langa sere ira via voli taka nonra sere Cernit wasata. Na kena karua volia na serre mera volia mai ve Cernit. Iko nagi somanga bana numu M-Pesa. Wakami sa lako chiko na kena vitala no baleta na volita ki serre biti kito sa kinda bani dona lengale usa chiko. Volita kanon reserva na system go and then talanga vera nando via volia na serre me volia na serre wana store lele bungo so kito sa muli andonga na store online store serni di koroni re wana Facebook vera nando vola serre se vera to na do lang serre koroni volitaka na numni serre wana sernit e rawa zake mai voli taka chiko na numusere wana stole lebongo iTunes ki Amazon ira talenga nando via volia na sere e chiko ndona ngoni sala rawa sara mo so mana numuni na so mana na sere mana numu fans na lavo e chiko ngava na numu M-Pesa au bambo tani kito na ndola talenga ve na MyCash yo sember chiko ya. Alright, sandola tamani bibu ke betamer. Kala, bibu ke sarana eroni bibu ke bale bu bir mantangai biti. Baka tabi ke mamle chuka ni balang. Ke baka ke membe boli ane rarani ke memse men serne. Na stongo virtundo voli ser mai balangi io avombo tani kemni rani voli na ser mai bana iTunes ke chiko na ser ya bana iTunes right the Amazon Music right okay kembali bala ser net maybe bukan matanga wir na chukoy bitsi merara na rabanta kana MyCash na M-Pesa wir na via voli take ser ke na via voli ser so there are two teams happening here Volte che serre o irna via voli serre, right? Okay. Na baka samango teka hu mai dona nungu live feed o taka live chiko na Facebook. Itungi talno taka chungo nungu na lenga ambaleta na system itu ibiti ko ba den reta taka chiko menda voli na serse voli taki serva na stole le vongo. So virto na followers irtogi suggest taka wala pa me kitu via voli na serio wala pa me tundo nungoni sal me kitu so mga wana nito M-Pesa pinda sari kya yabot ki irto na nungu friends wala pa me kitu mbulia dona store online shop me wararo taka na voli texere toto kasaranga na kabi me menda wasea menda talono takanaka menda kilana lenga menda roni talono takatalanga ndona kena solution kena wali yeah Toto kasaranga. Man, I love this conversation. Belet, see, you're talking about an issue and you've done something about it, right? But sorangona, this is not a talk fest.
the talno chinga that kuno chinga na lenga. You have to do something. You have to act and do something that will benefit the songwriters and the consumer. Those who are trying to enjoy the music that you're all creating. Wow, to talk about uchreida. Wana na busarangan. Doon din na vital no yang ni kuha. Iyo tali tak sarangan nita. We lele busarangan rabang bulut chukumingo nita netli rababi ni binaka. Salak tu kami rababi ni binaka. Baleta ni gondo na vital no. This is a conversation that should happen. Sigiraw ninda na kinapasa-pasa na kunru iramo. Baka mo complain lo chiko, dami chiko nga binambatin tano, complain chiko. Do something about it. O sa marutak ngo ni sa tekbungo na serenade for the local consumers. We can bo so sa rakam na digital file aggregator. Then they have to either go to Amazon Music or iTunes or all the other Android. They can go to Amazon Music. Apple, they can go to iTunes, Apple Music, and Sanjina. Woo! Sagado na talo na warumisa ni ko. O tali taksar nga neta netli o biya musiki mem na warong chuka ni ko. Baleta ni o maruta kana yalo la kumibiko mo takaba ndo naka to air your concern mo vosa na bukunda rando valsere vosa na bukunda irando lang sere baleta da sonongo na do libu nga weekend na meme da kambia kan da vosa sa kunru complain. But if we look at solutions around in the region then everybody can learn something from it. Already in the maybe taloniko, it's an awareness program, awareness talanoa, merakila talanga wiran na barong chukmay na daba ng bimbi ni kao sa chukuniko. Sember ni may daba ng darubital no, chukutal na kao biya wasya? Kung ay maramanayta Avia bangi chiranga nando talita kana sere baka ipo via ke ipo via supporta kasi klame rakabando na kabina ko sarangango mubulia nanda sere ke baka warai na numni lavo numni sende akirenga mondorani wangta kana YouTube mo stream takana sere mo kuni download takana sere stream takana sere balata YouTube ina streaming site menda bang taka sona sites wango menda kuni what's the word, don't break the rules of that site. YouTube itu kana nonra rules, Facebook itu talengan nonra to guidelines na rules, TikTok na app na social media na itu biya bataka chico na to guidelines yo dona kau biya kere bela tangon dona ulumbale ando ronga da bale be se sini chico na sini levo non da labo non da stende menda volia na sere yo kere ngamo bataka na social media ngo according to the rules kaya streaming site or YouTube bataka na streaming site kaya streaming site or SoundCloud bataka na streaming site kuni bridge ta kana nanda to kuni wakamo basukan na lawan ni Facebook sa YouTube ya ando naka leo kere ya ando na kere leo saranga ya ando na kandre talanga mera sa wakamo chiko bawa somae yang anak aku kere au ambota ni au wasa chico on behalf of Lebanon who his friends au sini au segani wasa chico po sini toto wata nonda waka sama baleta na urutan ngo na copyright software piracy we irana musicians that agree with me I believe I'm speaking on all of our behalf, and thank you so much. Pinagsarvale po
Dr. T mo dingia na ulutangan go menta talmota ka binak sarwali. Sandi na saranga binak bale bonita o maro taka bakale balete ni kilawaya gondo na ipatapate darinda bulikina to manda mera tango maki na kilaka ni bola sere kilaka ni langa sere bato kola talent nom ni talent de sule manakalu toro manda ngai dua indo roi ni taka na vale siglo ni lakutunga mendua me tornan roin ni vale me le koptak me le tara le sule tale bendua me le tara na vale na idea ya nona ya ni dua ya bola toto bata saranga bena ser toto bata berna lang ser siglo ni ko bola na ser netli la kanyo ya le tor mena ser le sule tale bendua me gale do tal me le langata kel mel bal le la sa ser ni la kan ni beiko ni don me ngole ni beiko ni bola na ser na mateni ngom donu be kaya sa totok bakoti marota ka pakalebu no satu kuna meya bekem ni na barong chikumai na YouTube chiko na kana lawa kakuni buruki Facebook chiko na kana lawa kakuni buruki ken katolu na TikTok sa social media tu moni bakamurian na lawa baleta meya nga lesu na kaoni bakarongoda be kwai to kana chiko na seria ke bakaoni bakarongoda na YouTube channel ni bakamuria etiko kwai to kena ena ngono barong ada kina serea na ilabo na lako be ko embita da kina sere sena be kai ambiu da kina mateni ngona maro taksar nga bale bonita na nomu biba ko geti be kima minikua o klani seleu tal tu nakau bia wasea ia o klani dor na gelistal mai part 2 copyright part 2 balati ni si chiko tal lebu tal nakami dor na wasea no mo chiko maybe the second one dor na ro ni sureti ser mai se do talen do nan do ni lang ser se do ni do bola ser ro ni sureti mai meto menta be bata meto soli bakasama balati mero ni robuliki no irtal nga era barong chiko mai dor ka no na babi ni binaka chiko mau irana barong ya sebenarnya ni mai daba do mandanga no babi ni binaka be irana do bitoko ni be kemuni na no muni do lang ser se do ni bola ser babi ni binaka mante be ira kerto no mata bubal kala da babi ni binaka ni sema chukumigo netli be kada na ka binaka ni kua da babi ni binaka ni sule toko na nona ngona ni kua keronga nyo donga no mo pasanga ni babi ni binaka netli be ira na barong chukumai bat ke ira na do bitoko ni be kemuni Isa binak vale bu be kem do na sar chiko kem do na do bata chiko bata ke yau bata ke sotale to nando lang servata wana ultang ngona copyright binak na bitokoni binak na ni thank you for your support on social media kem do na sar chiko mai balang binak vale bu be kem ni nando bolia na ser pandindi be kem ni na itauke do chiko mai balangi do bolia chiko vale bu na ser na album verto na dolang ser viti binak vale bu be kem ni na sama chiko mai do comment chiko bo se chao simironi wili kana no ni comment no ni babi binaka ya binak sar vale bu na sar chiko mai binak talengai Dr. T mosulia na ngono binak kongo neo wasia sonaka lailai au kila baleta na urutanga ngona copyright binaka sa binaka vale sara ketobani ni binaktia ni bikem do na bitinani ni na tos binaka no mong garabitabi na woni ngolo sa chikungo meta bana oti ni madau ni ambakingo bani ni binaka talanga ni ambakiro no do ruso karua ni na kalongata na no sasangan pakataka pakatanga kina no matakir chikumai na matisere kernando bola ser kernando lang sere ia o nanomo chiku me nanto talango na memori ngai bitar tartal me biao me dorgere da bata me tongere da bata so talen na buli me daka na ulutangan ni copyright rori to reda mando irnando bola ser na da merda kava o irnando lang sere na da merda kava ke ir talanga na doni bakarongo na da merda kava bat ni chiku naka enda roni da kava bata me da bibuke baleta na ilavo ke na bika ke go me la ko telen bikem do nando ni bola ser ke nando lang ser
Binaka bale besar. Naka. Sabani ni binaka. Tunggu bitar tar ciku. Mana manda. Naka. Sa. Naka binaka bale besar neta neti rai kan roka bikim ni na barong ciku mai. Talita ki baka lebu na nero me bitalo no le sino binaka ni kua. Lebu sar na kanda bulida. Da babi ni binaka bi neta no sulitu mena no ngona sino asosi ni kua. Ya sulitu mo ko na ngona mikrominta bata mikromi bital no. Sa kala chuko netli ngo sing ken matai ken ken utu ni rominta bata. Do tal ngona no surich ko tal mai mena mitomani na copyright part 2, copyright part 3, da singkila copyright part 4. Metos chingana na tabuli, meta kalonga take chiko na kawito okay, meroko baka lebo ir nando ni lang sere, kay talanga nando ni bola sere. Pinaka bali besar na bito ko ni men program binakongo, terus apa ko mo di chika ni bikim ni Sara ni mode manda. Naka. Sa naka balebu mode manda biti sota tale na singa lotu lebu, siya na barumbuka. En vitalam noa ina sana baturango madwata. Naka ni mode. Naka neta